underage la airport isila imini beqiphe airport elwela ngisho imqhele elwela usitu sethu akekho umuntu omele uZulu njengami noyimpiliso kaZulu njengami kodwa kwazi ukusuka abantu abafana no 3 second abantu aba-actayo aba-actor abaqamba manga qambele ngisile sidala manga abazenza inyanga bengezona abazenza oprofessor bengebona amaclown nje ayi-actelayo bese bona bezokwakhanda icontent umdlalo ngento engisilona eqiniso mina ngidlala mina ngibheka iqiniso mina Tisokho wazi kahle lento lapha waya riqoqa exhaphaza unokweqela iparish exhaphaza laba abanye abayizinduna bafaka impondo lapha kwazi kuyosela nje behlanganiswe ndawonye bayashuthwa abazi ukuthi basebenza u3 second la bahola khona la online baqhashazwa kusetshenziswa igama lami ngoba o3 second ziyimbuzane ezithanda ukukhanya kodwa hayi ngenhloso yokuzobuza ukuthi ukhanya kanjani baze basondele ekukhanyeni ngenhloso yokucisha ngifuna nibuke ubuthakathi eniyibo kulelizwe ngimhlonela ngabo 3 second ngoba akaphaphile nje kalezi ezinye inyanga eziphaphe kwaze kweqa ezikhanda amabhilidi angekho ngiyamhlonipha ngalokho kodwa ngokuthi naye lo mjovo sumngene ujova isinene sodwa useze wamngena lo mjovo lo okufuna ukubukwa lenja le u3 second umgodoyi u3 second uwe lo engiphaphela lapha e-airport mina ngifikile e-airport akaze ngixoshwe umuntu akaze ngixoshwe silo akaze ngixoshwe ndunankulu kaZulu akaze ngixoshwe umuntu imbono yami kohlezi kuyimbono yami nabantu abasendlunkulu ngangihleli nabo kwenzeka yonke into kodwa the sekuphelile base bekhanda istory bekhanda icash o3 second abantu becash ngaze ngamtshela mina ngifonela ukuthi mina ngidabula ngempama nambombo wanyo ngidabula ngempama nje ngoba uyangiphaphela uthena uphethe amakhosi uphethe isile sidala nalesi sisho siphethe iqamba ahlaza manga utakiwe wena 3 second wena magwinzi kwahlela wena uyikhohlela uyithimsanise khohlela uhlala ugwinyi ikhohlela usuku nosuku nje aze ngibone mina nomphethe ishu nemuzi ithishi angilonaka lobo bunuko yibo mina nomgodoyi angijwayele nje kabi mina lalela la ungizomlanda umkhulu into edala yafa ayisabe kufa isabe lutho futhi wena unyewona ngishinyanga nje uyinja nje yakhuza ke asikwazi ukukhanda uZulu sikumela uZulu bese kuzophashelwa yini uzohlobo ngaphezulu komcimbi welembe udayisela uphendula udayise ukhanda amahlaya emcimbini welembe umlando omkhulu kangaka irongo le nto leyo amakhosi asendlunkulu ngahlonipha kabi mina ngizalwa khona ebukhosini mina ngiyofela khona ebukhosini futhi mina ithula balami mina lisengakhe ziyakhala manje yabona njengamanje kanza kwethu ngifuna ukungena nje ngiphetha ungcoma la kumaskandi umhlaba wami lo enguphethe nomuzi wami engayikhandela wona ngaphambi ngene kumaskandi nje awake ngcome bakwethu engcome isinqumo esihle senzeke eSABC kwaxoshwa usibonga ingcobo usibonga ingcobo wayihlangene ngqo nobonga Mpanza nonada leyekoli ukubhidliza into ephilayo waxoshwa thina ube sasingabantu ababuthaka nje umuntu wayezoyibulala kodwa kuzange kuphumelela konke lokho yahluleka imgodoyi salamba sahlupheka mhlawumbe imali engiyikoletwa uSABC mina lengisela kuyimiliyoni umdlalose esaxoshwa naye sebemkhokhela imali yakhe engapheka 500,000 mina akaze bengikhokhela imali yami mina kunalokho bangichazela izitori ezibolile ngifuna ukuthi ngicacise lokho ngaqasuka ngaba ne depression
asukeni kwami emvelo kwalokho ngo-2020 kuvalwa izwe mase kuvalwe izwe emvelo kwalokho ngaboshwa ngo-2021 ngafocus emacaleni mase ngifuna imali yami bona bazangikhokhela kodwa umdlalo sebamkhokhela akho mbandela engatshona SABC mina bangidakela abanginika imali yami nje umkhokhela kanjani umdlalo usandile umdlalo ungangikhokhele mina bese lokuchaza khuluma uthuvi no work no pay wayisebenza nini umdlalo ngoba we are talking about a contract here, we are talking about an unfair dismissal here. You must pay me, give me my money, I want my money back. Mali ingangizami zinja sapele umsebenzi weni mina nangiphethe izwe manje in charge. I want to say this on record. Umthandeni uqopha umlando ongaziqoshwe umuntu emlandweni wamaskandi uye ukuhlanganisa imiliyoni ngama-hour ambalwa ekhiphile khuluma mina ngendondo ayiwinileyo yagcina ngisho ku-gospel yagcina uSifiso Ncwane lo wayenemine extra yagcina ngaye kwamaskandi is the first historical lokunjana ini award iwine engekho njalo ula eThekwini and ukuphi njalo eThekwini ukwi all white party efika okwesibili emcimbini ohlelwe undodana wami uMgodi uKhosana Mpungose. Into eyenzekileke ukuthi ngifuna ukumshayela ehlombe umthandeni akwendele bani ukushaya ama-hit unyaka nonyaka kulandelana ungebig nazi into enkulu leyo. Umdlalo wensizwa kuba umdlalo wensizwa ukuthi iqinisa kube iqiniso ngoba ngelinye ilanga siyohamba emhlabeni abantu besala bekhuluma kodwa ngoba sisezweni lomona nelokuphesha sohlala siphesha njalo. Yingakho mina manje kahle ngimncoma ngithi wenze kahle mayibhedile ubhedile ayikhale ma-root man lapha amanyala lawo finish azama ngonyaka ozayo awumunga ngithuka uthini uthuka abazali bama kunendaba nje amanyala lawo ipentli nje abafana besho njalo bethi ngithola ithenda yomjolo ngabe izinto siyasenzela ngifuna ukuqeda uphele nya ofana abo beshaya into nje Osminoff beshaya into nje kahleni bafana bakithi amadlo umuntu awadliwa waso kahleni bafana bakithi onke encane beshaya kanje kuze kuvuka izitwehla zabo yizo bashaya ispin kick ngizwe umfazi ayiphewe upholi out into encane nxa yayisampweni ayipholi ngizwe umfazi akushaya ngepeti lampethu hayi siyalo isikhukhukazi sikade encane siyalo siyasikhukhukazi mayi hayi sabela savuneliswa kwakhe futhi kwathi angihlanze silemvunulo yakwaZulu ukudlalwa ngayo kanjena ngathi umlomo kababa koba wonakele namanje ngiyahleba nje leyo mpushi yaphushi kule nkulumo hayi my tencane kodwa nebhatho lukhande wena lungisa ndoda umpazelana uhlange lwazi futhi ungaqhamuki nawe into encane uzozenza impela nje umunye ungiyiswiti yalo lapha ubese ngathi awuqhenyelwa abashaba vele siyasha hayi wese njengoba ungaphuzi nje washo utshwala bakho wena ungazazi kweka wawuthi my ngisancoma ke kunjalo nganza kwethu sengiyaphetha ngiphinde ngincome kakhulu ulo undodana undodana ngaphambi ngincoma undodana ngicela ukukhalisa ulo uqiniseko
ngizothi ucashona amaphoyisa omgunyathi laba omgunyathi lamaphoyisa ayeke amaphoyisa ngathatha ifoni yomuntu ahambe ubhuqquqqulo lamaphoyisa lapha uthi egoli ke vele ke nje yonke into yenzeka siyancoma ayiqhawe yonke into yenzeka egoli hayi yenzeka hayi wavela ukuvela yonke kulungeleke aqala ukwenza aqale ngawo isiqiniseko mfowethu unxese sonke sisoka khona kuleso simo siyasazi lento ukuputshuzwa njenge Colgate hey okuyiqobo iColgate putshu ayiyaputhu iColgate akuhlala kuputhu bonke abantu bayaputhu ngiyancoma kakhulu ke mfowethu ukuthi ube nesibindi sikwazi ukuthi sikubone phuma endlini eminyama ube nathi sabonga kakhulu naku eMthonga mfowethu uMaskandi ususemaklabini hayike hayi nenda khona lapha manje kuhle lokho bese lapha ngiya kuNdodana hayi ngiyavala la nguNdodana njengomongameli wamabhinqa eNingizimu Afrika kumele iqiniso ngilemele libhlungu noma libaba ngishayiwe noma ngashayiwe uma ngabe emlandweni welokhunjana weOlohide umthandeni esefike kabili ayikho into njengomuntu waqalekisa impi yabo bobabili ngoba ngidinga igazi phakathi kwalabo bantu angidinga igazi kubalandeli bangakhonkotha begcine befika khona athanda khona abantu bayithandela amadatha nama like beyikhonkothe befika la bathanda khona kodwa mina njengomnikazi wabantu abaqhathayo ngiyacela ukuthi kufinyelele lokhu ekuthenini emlandweni kaMaskandi lento iconfirmeke ukuthi ngiyinikezela isiqalekiso ukuze igeneration age ikwazi ukuthatha umkhonto igiye ngiyacela ngamza kwethu ngomoya omuhle nje kungalokho kungosi ngabo akekho umuntu oshada iviki neviki oshada unyaka nonyaka nami ngigano kangaka nje kodwa hayi unyaka nonyaka ngiyeqisa hlala kungawe ho oyibhekisisa ngamanje engimile ngithi nganza kwethu uma Mthandeni fokaManqele Khuzani fokaMpunguzi njoba ummeme iminyaka emibili uMthandeni wafika ngithi nawe Mthandeni ayikho into engangijabulisa ukuthi kweminye imicimbi oyihlelayo noma esemdletsheni yonyaka ngimbone uNdodana wami efika ezogiya ethi akubanjwe ulayini ethi sibambe ulayini siyophaka emdletsheni kuyongijabulisa kakhulu lokho ukubona kwenzeka ngoba nawe ehlizweni yakho uxolile noma ungaxolile kodwa wazile ukuthi ukumele ubudoda ulumele futhi iqiniso leindustry wa attenda kaze kwakabili waphathwa kahle futhi wancoma ukuthi awukumcimbi ophathwa kwahle kuwoThekwini owedlula owe all white party ngakho ke mina ngisingami nje as the president of the Bhinqa Nation ngithi Mthandeni fokaManqele Simphiwe fokaMasondo ngiyacela ukuthi nikubukisise lokho ngiyamcela uKhuzani abe khona kanye noBig Zulu Khuzani uBig Zulu babe khona emdletsheni mase kwenziwa umcimbi wokwendulela unyaka bengicela lokho sizokube umsizo ukuthi iqiniso beyiqiniso nibe njengami bantwana bami ngenizala nginikhulisile ngisibonelo kini nilimele iqiniso libhlungu ngisuke ngiyemcimena ndodana nami nje engena inhlambuluko nami kusuke ngihuthu labo namanje nje ngilalela album yakhe amuzwe ndodana ukuthi wehlisile indabeni zabantu wehlisile eindweni ezibhedayo wavele wazocula ngembongolo abona wacula ngembongolo ingane yami lapha yacula ngaensha lapha ingoma yadla abantu ihit le ngoma emnandi ingoma lethi amantombazane imnandi ingoma lena ethi
lokho jana ithini yangoma leyana le ngoma ethi shini yangoma imbongolo line ayi amnandi kakhulu line phela umnandi kakhulu nezwi lakhe nje kuyasho ukuthi uyinika isikhathi sokukhwehlela waphuza ibenelina wayilinde indabeni angaxoxa indaba wasuka lapho wayi studio a job well done Khuzani Mpongose ngiyancoma kakhulu khiphe album esikhumbuze ekuthenini wawubani before ube lokhuzani besingamfuni ubenyanyisa ulehlisileke izenga lokwenyanyisa kuloko uhlele lokho well done into enhle yanconywa ngithi ke hamba uyowasha amateka amhlophe ustem mhlophe ugodo uthenga idobs qonda emdletsheni nganyaka uzayo bayokuya khona uze ikhombisa ubuntu ngoba sekukhombisile lo ubuntu nawe ukukhombisa ubuntu ngaphekwa lokho nganza kwethu sengiphetha muhle umsebenzi owenziwe namamiliyoni siyabona eshawa ngendlela ashawa ngayo indaba ngeke iphele kodwa iqiniso yohlezi kuleqiniso